Smena rukovodstva Radio televizije Srbije zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje, kriminal i agresiju. Oduzimanje nacionalne frekvencije televizijama Pink i televiziji Happy zbog kršenja zakona i promocije nasilja, agresije i nemorala. Takođe, zahtevamo i institucionalnu odgovornost, a to znači smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, koji se krije iza ove skupštine. Evo što narod o tebi misli ponovo. Smena šefa BIA Aleksandra Vulina. S obzirom na činjenicu da je temperatura ovakva kakva jeste i da smo spremni za šetnju i još jednom, pozivam vas u ime tehničke organizacije, mirno i dostojanstveno kao i do sada, da se uputimo odavde od Skupštine ulicom Kneza Miloša, Nemanjinom i Savskom do Palate pravde. Tamo ćemo imati još jedno obraćanje i tamo će nam se obratiti profesori sudija Vrhovnog suda u penziji, gospodin Zoran Ivošević.